Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, kabala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Haka artare ki jemmang arhajar arpun riu ki hajar ngot ki noi lambat ki pajba nong kersan jonga UDP mau kerwat circle bat ki wei ki party ki lapenya so ela dia ka NPP haka jayalang gabla penyat da ka NPP mau kerwat block Hamadan Nativity mau kerwat. Kajingrong NPP kini ginong lambat ginong kersan kadai halor kanong rimban yo ya ki kampen roy boper. Ya kini ginong lambat ginong kersan jog UDP bat ki wei pat ki party kentop yau kertong ke HSPDP hak election MDC baladan ubak polan sopho lapdang sngobha da ke NPP da ubak prestun tensong National Vice President ke NPP bat Deputy Chief Minister ke Jilla haringkat ke jingadon lang ubak S Sotun Menteri Ketenat CNRD bat ki MLA ki bekentop yau Dr. Celestine Lingdo bat ka kong Ampri Lingdo bat ki wei ginong lam ke NPP mau kerwat blok Lingba ke jingwan penyasok jong gini ginong kersan lagi wei pat ki party kamdam na ke UDP lasngop thu bo MLA ke mau kerwat ubak Renington Lingdo tongkhar uladon ke jingya sngop thu jingmot bat laki jong ginong kersan bat lakmi lenti bo un sa penyasok ela dia ke NPP haswa ke election arja arpopra Habakrana ke jing yalang ubak prestun ula priang sngobha bat penparu ia ke jing kemen ke bakraw halor ke jingwan penyasok ki riu thamai bo laken turu yaki bakin sngotra ya ke party NPP Hagajo kapor ba prestun dan song ulapan penaru ba mentau senam arja alpun riu kejeng ang not kipat ba ke Southwest Khasi Hills District ban yo ya ke surok ba na wailoi sya mau kerwat hadu rang thong ha ke phase 1 kan seurlong bat ke phase 2 pat kan sebeteng na rang thong hadu ranikor Nasrotunat Shibun ya kimat kibana kaliang unong yalam jobe UDP menne iba budna ikerpat ibu hanga kumnong yalam juga parti. Hakawedei bakaroi kapat. Ontang jong kamau kerwat kendai jong ka Southwest Khasi Hills Borokowei. Ngakrai ngaru ngabdot kam banjir kerteng ki projek ke bengalale. Hilayoi. Ngan sujer kerteng ya ke bengimpat le pirsayoi. Kata kawei kadei kasurok ka benginsna Inle intermediately nangtay na wayloi ka phase ka number 1 na wayloi hadu hasnom jo banake. Pero kaya kita slow. Hadu rangthong ka phase 1. But ya kane ngi penjialong mentausne. Baka mau kata kaban poi om duna jadi sispa sopoklur. Bagin pulut sekali area. Nang tasu ka face ka baal. Kabangin le narang thong hadu hangkia ranikor. Kataru kaban poi laku nomno ki arspa klur rei. Te total poi kanu lais pak sopoklur. Lasai sampai ke sabi hake yutil ke bohong katakanlah pas folklor kadai kabale prostun baju terpisah sebelah lajo. Kata Latina. Nget yang kata Latina. Market development kebangingi warna nganya suipi kelek setai sepo mau diam sih. Kan diuslong township kamnyo. Kelek pet mentah. Hakane ke budget session menyetu bika bamaria wai ke budget session hak smi ke bakadu UCM speaker dalam yang banyaya tak puas syakatai kan news law adi ko may kerat kecing itiam kecing bangkatan pader ngikot hak to mesti ya poro ano phobot ke mane yan yele what up me pagkeno ye ke bang top ke bang tu lada don what top you person IFAT balik hebat. Lada kinong sosnong kira basnong ne gedor kinoy lamsnong. Lada don manu. Upale ya kanu bakambian. Kabeneng kong kaduti. Jong unong ya lamsnong kalong balik IFIA. Kenang ba kaan dan sim. Lagi kasih penhala mentah keluar ngomong kerja mentah ngalar ben kan mereka mau bikin mereka ini kan
ini skor lata je ba pile iko ba paru ong bru bomlong pile iko bumduru ong bru bomlong dengan tip kenga ken ka balong ti ka balong masudia skribet mo nitrate mo Tôi perhat lem ma fisik. Kilom keme kilom pa di korsona. Perhat. Baik. Kalau ada kapor mata bahangin dia pe. Ngangam ong baki keren ya kebab kelangam ong. To ya bisa. Ladang inang ban bisa. Kaansar kalangi betah. Usam larang ba buruai meneh. Kamu suruh hari kita bagi bang nam madu kata. Kalau sedih kau ngaprin nyew ketani aja ketemu priu, bagian bagiu ngamlak ban mundur. Tiba on kau ngaprin anak mentah kata kecekal ada jalan surok. Uturung ruai uang mentah dan nama kau. Lapoi surok. Mana lapoi penpoi surok? Penpoi gimana tuh? Berkoi kita kibril kibat kok kita syukur kita pemerintah. Coba you bisa lima pi kata. Jika bangka kuat bandong kibat kat lu kolong. So ini tradition hai. Gimdon kam man ya bain beriu. Gimdon kam man ikdok ti ya noiru. Andai kan mau ngapen pai biang ya kajimut jompi. Ya kan nongrim kabas kem kabaka parti unong seng ya kan ka parti don. Ya kabangi kwa banang penklan banang perskem ya kirit pa kijongi ya kiniam kijongi ya kijingit kijongi bat ya kaningin yaile da kabab pia ailang mapi kaji kersan pia ailang mapi ya kijimut kiji perkat ngagis kem bangi kinong lama kapati ginang la susu manlebha laisha sausha ngangak wah ban ong nakakada ban kerpat ya pi kung kayeng bata family joka party NPP mena to gini ya trailang batu gini aji modla Kilat, kiliti, kebangina keserokannya ay, kababon jat, kababon rukop. Kibadon sap, kibadon pong, kibabon kikun samla, menay toiwe kun samla isya. Sakali mapika ay kabangi keserokar, ni ay jingan. Kibadon kasap kapong haki lekay, haka football, sports kibaper-baper. Kidon kiskim, kiba ka sorkar, ka ay ka jingerap ka pagkatang. Ya kinong red, ikalong kume, kidon kiskim, gibing ay, transfer direct. Sa kakaon, jogi kami ay, kami om kata ka focus plus. Kabae, gini kali kata ki om yimkip. Nangalpi ka di jump online. Ba om ka jump mobile. Kenai bagi baik priu tak niat dipelukkan. Babe nyuta, bakeren nyuta, bakunta, porok menurut wen kote. Halang kan dia peti mobile. Halang kan dia peti mobile. Ni kamu keren nyuta kamu slobe, ni ba ejak beriu, ni tak hak ejak beriu, tak kejak beriu. Hihi. Nganga orang pitong ini kendit beriu. Katne ngiadon. Pensapriang dia kena kubur. Berkata ka kubur kalau kesorkar kalau pensuk. Bagi don kamsu klet ia keselong, don kam mau masih selong. Klet buat ia kena kena sekat kuat tang hayin jo play ke mobile. Play kena mat kesni. 6 minit, 8 minit pet. Yo don ki kam ki balai hati department ki ba per. Lana don, kadon kiti batai syai hangta, sa kentu yaki kun yopi, ko kun kelit terkam hangta.
Ngayon idon ka parti, ka question, ka keli hana. Ba kasorka katung ya kita ki member MPSC, DSC ki beliau lajong. Tentu kan weh, tu negeri kan? Lalu tu ki beliau lajong tu nado. Lada om penban ba uprasun warra nan ten asam dah. Kata temlong deh. Ba warna ulai donbor warra anak tay na om no warna anak tay na garu om be derek kumba. Kata dah sekudek. Lega om ye pi. Ni thung ye ki members. But yo pi om kita ki members sila ba super fast happy ya no end. Kajuk komputer. Haba pilih interview pi om MPSC na DSC. Ndon kam shu kuman shwa kumalek mangi shipo arpo page to ya kawe ka jikali. Mentane shooting. Yes or no? Kaji so. Yes or no? Hasukan keti. Dei no lai. Lada dei no, lada lai no lai. Kabam ndon malakan pun fail, ndon malakan pun pas. Ngayon di kon samai kata ki persyar ki om badai. Bai mat yung nak prostun mula tulut ki bahaya masen. Ngayon om ki kadandaan. Berkata-kataan ya om ya pi kaba nundon mano mono bala yo kas perkur kama. Ba utu membat don hok ba undung la ban kujli. Ya kata-kataan sa gejompi. Kemau bahaya kata enam lah. Namar bahakan ni kajuk kebermenta lah computerized rezeki kita orang. Ngingip ju ong mengijoin parti, ni ong ngijoin syakayik. Namar baka NPP haba pilarung hapo yin jong ka NPP ngialong kumsi para bat ngialong tawai bat ka jingya telimlon nadu unong yalam ubarang batam hadu kinong yalam hati unit bat di blok bat di polling booth di bakal ka purom ka bakraw ka mga ay ubah karnet ubah he ka bensin tinggalaya syong nila klujumut bat di poy mentakasngi syaka de kajing pediang burom ya pihibaro teka bangakwa bandren kandiat syapang kariti trekam jogga parti kejomi bapintim ngakerpat yai Bakarnes ngakerpat ru yau district president di Dr. Kenteu penpoy ya ka constitution jogga parti kejomi syadu ki unit level bapinyo banbuli na mangladet print na katin kasiru Pigslopo ka ay ka nongrim ka baka party NPP kayen. Tamban yatip lang. UPA sama bengitip ha. Uriu kraw jog gajelam bigala jongi ubadeiru upa jong ukonrat sama. Chief Minister John Gomda. But udeiru national president jong ka parti NPP. Ngidon kaway ka nong rim sa bakrauta. Nado patu kapor balas sandur da ulit PA sang. Bahkan nong rim ka bahak mate ka benengkong jong ka parti NPP. Bapintip kadai baka yen nakabenta kiripad nakabenta ki tribal, nakabenta ki Kristan. Kata-kata ke nongrim jong ka parti NPP. Namar lada pipet ia kiwe ki constitution jong ki parti. Ki babon hajar teli. Bak ki babon totally hane di dalam kelajuni saya boleh bahaya kita. Pet ia ka jingya per hapden ka NPP bat kiwe parti. Bagin yalam, ya kari, ya ka jag beriu, ya ka jalan. Katkum kita
kinuksa bat kat kum kita kijenalam na kijing thok ki bakut ki bakantang dengan deker patret tongin nyambi nang ni kum kayeng kum kasen nginum klet ban bu jing nuai katang bat snow baru ban yakot ban ya wer shu nang le sikman ya kiwe pat kilok kijor ki badam don le se kabel sim ka bas snow tuk bakala bakin nyawan ban ya don ban ya trelang ban ni kum siye si sen bangin yo iya kata karoi kapa bangin yo iya kata kabit kabian omtang ke konstituensi omtang ke jela hanrei wat kari India barok away kan shifting kan nyau burong ya ke parti NPP. Nolor kita ulapan banaru baka sorkar MDA2 kan sapen olong yaki jingkwa jong kipat ba ke mau kerwat konstituensi ban penkhas sakuway pat ke CNRD blok hakathan Shiliang Rilang. Nang kaka isu kebagidan anggut mentah. Kilawan ke delegation naru bersiap stem nak kalian kiru rampak jong kedekatan wat UMLA ru rengkat baru bakarnes hakini ki ketiat tali ki benai kiwan delegation bandiman badot kamru banbu asinari blok banbu sinari blok ya kaniru ngin sa perloka ya kaniru manyaku ya tingin sa perloka mendai habang atren kung takalong bangimut pat penbe yenu inu hanrei thok ma phi hapok aja bing kinoyalam jo parti begi menta kilajon ban ya kaniru ilabu akmat bangin perdonka. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kta ika dur jengki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya